Урматтуу туугандар, эми саануйларга кезек келди. Мына ушуну сурап келдим. Ассаламу алейкум ага. Баа болуп атат. Сиздики баа? Мунун баасы канча? 85 мың. 85 мың. Канчаны туган? 3тү. Азыр боозбу кысырбы? Боз буйны. Жакынкы боз, а? 85 мың сом дейт. Жакынкы боз уй экен ушул. Машин сурап көрөлү. Бунун ажын окшойт аба? Бозбу? Боз. Жаңашма окшойт а? Экинчиси ичиндеги. İçindeki ikincisi buga чейин бирөөнү тууп тур. Bunun baası kança? 55 мың сом кеми бар. Канчага чыгарды базар? Калды сурадыбы? 46 мың сом сурап тур ушуга. Мына ушулар сурап көрөлү, чоң малдар экен. Ава булар канчаны туган ол? 3тү. Азыр бозбу кысырбы? Бозбу. Кечки бозбу? Эрте бала унутуп, Эрте боз экен. Мунун баасы канча деп атасыз? Экону 2000 сом экен, 150 бериш. Экону 150? 150 берем. Экону 150 мың сомго берем дейт. 75 мың сомдон тура келип калат ошондо. Жакынкы боз уй экен. Туган. Нашу жаш сааны сурап көрөлү. Нол канчанчы торпок аба? 4-үнчү. Эркек торпок экен, а? Мына ушул 4-үнчү торпок экен, эркек экен. Мунун баасы канча? 90 мың сом кеми бар. Канча литр сүтү бар аба? 2 литр. 90 мың сом кеми бар дейт. 2-3 литр сүтү бар экен ушунун. Ушуну сурап көрөлү. 4-үнчү баласы? Сынамыз жакшы берип атат. Сынамыз жакшы берип атат. Торпогу эркек экен. Мүйүзү 4-үнчү торпок экен. Мүйүзү өлүп кетсин. Мунун баасы канча деп атасыз туган? 95 мың сом кеми бар. Канчага? 95 мың сом кеми бар дейт ушуна. Ассаламу алейкум. Бул кунажынбы? Канчаны туган? 2 туган кунажын экен. Азыр кысырбы? Бозбу? Кеч боз, а? Баасы канча деп атасың досум? 65 мың сом кеми бар дейт ушуна. Боз ака, 65 мың сом кеми бар дейт. Канча литр сүт берет бул? Берчиле. 2-3 литр. 3 литрге чейин. Туган бул канчаны туган уй? 3 туган. 3 туган уй экен. Кысырбы азыр? Боз экен. Мунун баасы канча деп атасыз? 70. 70 мың сом кеми бар. Канчага сурап жатат аба? Эмиле кирдим, сурап. Эмиле кириптир, 70 мың сом дейт. Ушул кунажынды, жаш кунажын сурап көрөлү. Ассаламу алейкум. Бул жаш кунажынын баасы канча туган? 65. 65 мың сом. Кеми барбы? 65 мың сом кеми бар дейт. Бул жаңашма окшойт, туй элек, а? Бозбу кысырбы? Бозбу? Жакынкы бозбу? Кечирак боз. Боз экен, кечирак боз экен. Муну канчага алдыңыз аба? 72 мың болду. 72 мың сом болуптур.
Aslan bizden ne yaparız böyle? 72 ming so'm bo'lsa shulay. Aslan cevap verin. Pul qancha olib turadi? Akalarga rençe var. Assalomu alaykum. Bu sonu bu, torpoq shunqu? Yo'q, naqd. Ha, bu bo'zmi qisir bu? Qisirmon. 80 ming so'm. 80 ming so'm. Qanchani turgan? 3-4 pul so'rayapti. 3-4 turgan deydi, 80 ming so'm. Kemori? Qancha surat chatoq? 70 ming. 70 mingga surat chatgan. Ne oldu? 110 ming so'm bo'z. Bo'z ekan bu 110 ming so'm. Pul qanchani turgan? Bu yerda turgan. Bir ton deydi. Paroda va? Bu Shvedskiy va? Shved parodasida qo'ygan ekan. 110 ming so'm kemi bor deb tushundim. Siznikicha va? 65 ming. 65 ming so'm kemi bor. Bu qanchani turgan? Che жаңашмабы? Uylik. Жаңашма ekan da. Bo'z bu qisir hozir. Geç bo'z. Kechki bo'z ha. Siznikicha va? Qisir. Qisir va? Bunajin ekan. Bosi qancha? Puldel 65 ming. 65 ming so'm kemi bor deydi bu. Mana shu sonni so'rab ko'raylik. Assalomu alaykum aka. Bu sonni qanchanchi tut? 90 kam var. 90 ming so'm. Buna qanchanchi torpog'i? Bu 24-25 bo'lsa kerak. Qanchanchisi? Birinchi jang açma buni. Жаңашма birinchi torpog ekan. Erkak burg'achi bu? Burg'achi torpog ekan. Bas qancha dedingiz? 90 ming kam. Kemi bor ha? 90 ming so'm kemi bor deydi. Bul tutugan. Жаңашма ekan, bo'z ekan, 70 ming so'm kemi bor deydi. Qaysi sotildi? Ha, boshqa. Bunun bası qanchada tasavvur? 85 kemi var. 85 ming kemi bor. Qanchani turgan? Bu tartdim hozir. Tortdan shu var. Bunu tartibmi? Bundan tartib ko'raylik. Ava siz qanchada atasiz buni? 85 ming. Qanchanchi tut bu? 4-chi bolam bu soqta. Kursaqda 4-chi bolasi ekan. 85 ming so'm kemi bor deydi. Yaxshi mana ber. Shuni tartib ko'raylik. Ava bu жаңашмабы? Qanchani turgan? Ekin turgan. Hozir bo'z bu qisir bu? Kechki bo'z ekan. Bas qancha? Bas qancha? 70 ming. Assalomu alaykum. 70 ming so'm. Mana shu partayda shu men chin Xitoylar. Pulcha va? 70 ming so'm kemi bor deydi shunda. Bunun yaşı qancha? 1 tutugan. 1 tutugan ekan.